Let me tell you something. You are the best producer. Respect. Nano miumemi. Your main king publicity. Badongwesh. Vangusha manga makali. We are famous of that. Kwani kujonge. The name of Lucifer. Yes, master. Kukumbukila ajali ya kuchuanja shampila livedwa lyako lya kupela na ukatila kung'ambela evepu kulota wako wike nani mtandilo upatilino umanyike au shulio na bati kushukwe mindegi kila wakati kugambani vakongo vapatuma bigi nyashi na kuna wasi ushijava makalatasi ushona kenga nselele kumwendo kasi jangula mkataba wako veli wazi mwisho pingi mwando tande pushilota mitikaji kila malweli ushigwe lyatu wako ni ushivinga vanu tundi kutumiki boy makaje tena loi tukimomu kone kwetu motu vena amu yoe.